Nurko, ajde. Jel u redu? Idete mu. Vamo, Dušo, stanite ovamo svi. Evo nas ovdje u Spiljanima nakon onoga maloga takmičenja za malu raju, za malu djecu. Kakvi su bili igrači, Nurko? Pa bili su za desetku, što se tiče igrača, drago mi je što vidim da je omladina igra, a ova mala što pobjedila, ona znači profesionalno igrala i jednoglasnim žirijem, znači odlučila da bude prva mjesto. I prvo želim zahvaliti vama, kao vašoj televiziji, koja organizuje ovakve manifestacije, koja organizuje za kako da kažem, za narod. Veliku zahvalnost dao prvo vama pa ostali. Dobro, Nurko, ti si stručnjak, bio si u folkloru i zato si ovdje bio, kako da kažem, uvršten u ovaj žiri. Znači, cilj nam je bio da pokažemo i da ocijenimo i da nagradimo oni koji igraju pravo i pravilno. Jeste, da ti kažem, meni je drago, znači nek se omladina trude, nek igra, nek se piše u folkloru, nek ove naše igre, nek manifestuju, nek više. Volio bi da je više bilo što se tiče toga Brisni, ali sad ćeš evo, što se tiče vi ste ukazali priliku i dajete im priliku da nastave to ako žele. Eto, to je to. Dobro, nadam se da će se nastaviti ova tradicija i da ćemo omladini pružiti priliku. Evo, samo, hvala ti, evo, sa nama je jedan gost, Brko iz Kladnica, Sandžak, stigao je. I kakvi su bili ovi male igračice, Brko? Ja se zahvaljujem vama i profesoru i ovim igračima što ste ovo organizovali ovako zgodno i bili su fenomenalno. Igrali su prva liga. Nema šta da se kaže i ja bih ih nagradio sve tri. One su igrale pravo. I hvala vama svima što ste mi izabrali u ova žiri. Zahvaljujem se tebi, profesoru i svima. Naša publika rekla je kaj Brko je tu, elegantan igrač i igra onako kako treba da se igra. Pa ja se trudim da igram kako i ovi naši ljudi igraju, svi smo tu igrači, svi smo mi dobri igrači. Nema šta bolje. Hvala i vama, hvala i svima. A pobjedio je najbolji. Najbolja je pobjedila. Da li se širi dvoumio i malo? Nije. Jednoglasno smo svi glasali. Ništa nema, bili ste svi, nema, ja i ne znam, ali nikakve... Treba glasati za najbolje. Za najbolje smo glasali. Ja ne znam ko je, ali smo glasali ko je najbolji. Zemo, dajde malo. Ovo je naš legendarni Zemo, prijatelj. Zemo, kako su bili igrači? Pa, bili su stvarno, bilo je sve dobro, ali ove su tri bile male najbolje, stvarno. Sumeja je bila najbolja. To je i igra elegantno, i prsti, i sve. Ja, stvarno, igra, nemam rije, stvarno. Dobro. I bila komisija, mislim da smo sve, jesmo se odlučili jednoglasno sve. Meni se svidjelo ono kad si ti rekao treba nagraditi one koje ispravno igraju. Tačno. Znači ne treba praviti cirkus. Tamo, vamo, dole, elegantno, evo, ko Zemo, prsti, lagano, fino. A ja, pa tako, pa jeste, nema nešto ono, znamo tamo, vamo, da bude baš ono pravo igranje kola. Igranje pravo, moramo svi da igramo. Tako Brko, jel? Učo, evo ja, Zemo, hvala ti. Puno hvala. Pa se nastaviti da se veselimo i družimo u nekim narodnim. Pozdrav svima vašim gledateljima od Zeme i ove komisije. I vama i vašoj televiziji i svima. Učo, kako je bilo? Ja bih prvo pozdravio Narodnu televiziju, njenog predobrog direktora Seju i njihove, odnosno naše pretplatnike i pratioce. Ovo je bilo jedan čar, jedan dar. Adelina, dođi, Adelina! Ovo je tradicija, rekao si, nazad 10-12 godina, neka ovo bude i u narednom periodu tradicija naših običaja. Ne znam šta bih rekao, zahvalio bih svima prisutnima. Izvinite, molim vas, malo ću se, ne znam ja, da li korektno ili nekorektno izraziti. Najviše bih pozdravio Brku našega Kemala Lemića koji je došao čak iz Sandžaka da podrži naše veselje. Hvala vam, Narodna televizija, hvala direktore Sejo, hvala svima prisutnima, nek vas Allah čuva. Dobro, ova djevojka, ali ona bila? Koje mjesto? Treće mjesto. Dođe vam, malo još. Ajde, kaži nam kako se zoveš ti.
Ja sam Selma Maksumić, imam 16 godina, sada ćemo za mjesec dana. Aha. I koje mjesto si bila? Treće. Ma dobro, to isto kao prvo, je li tako? Jesu li zadovoljna s ovom? Kako je druge igraju curce? Ma, dobro. Dobro igraju. Dobro. I hoćete li se ponovo naredne godine prijaviti? Pa vidjet ću, valjda bi trebalo. Hvala, dobro. Evo sad ćemo i one još dvije. Hvala ti, ajde igraj, pa ćemo se vidjeti. Hvala. Pošla je kuća. Dobro, ako bude još ona mala prva, druga što je bila. Gdje je? Daj je. Ti si drugo mjesto, jeli? Jesam. Kako ti ime? Adelina Prezime? Nezirović Adelina Nezirović iz Glavičina. iz Glavičina. Dobro si igrala, bravo. Hvala. Učitelj je najbolju ocjenu dao tebi. Učitelj je dao dobru ocjenu. Hvala. Znači, hoćeš li se dogodne prijaviti? Hoću. Ajde, hvala, sretno, ajde, igrajte, veselite se, pa se vidimo se. Hvala. Da vidim ja ima li Evo, molite, možete mi ne postanu što si nas slikao u slikonu, kad su pobjedali tri one. Hoću. Ja to ne popišem, ja to ne popišem. Hoću, pa ti malo tamo objaviti. Ja to, Ajde, zemo, hvala.